uyu munsi wari ukwije imyaka 17 ntaza ngaha ntambuye kuhaza neza imyaka 17. Ni ubugome bw'Imana rero n'ibyumviro by'Imana bigera kure ntabarazi ko muri nyuma y'iyo myaka iyo garuka ariko birakunze sunashima. So ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cya Zaburi ya 85. Zaburi ya 85 turasoma ijambo ryanditswe ku murongo wa 8. Inge numve ibyo Imana uhoraho igira ivuge, kuko izobwira abantu bayo n'abakunzi bayo iby'amahoro, ariko ntibaze basubire mu bupfu. Imana ishimwe. Ni ijambo twugururiye muri uno mugoroba. Aha twese dukoraniye ngaha tuzanywe no kumva icyo Imana igira gute, tuzanywe no kumva icyo Imana ivuga. Mbega Imana iravuga? Urabyemera ko Imana ivuga? Iravuga. Yesu ashimwe. Hamwe haratwereka mu gitabo cyo kuvayo igice cya 19 umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 5. Haratwereka muri icyo gihe ingene Imana yavugana n'abantu bayo ibicishije kuri Mose umusabyi w'Imana adutse kuvugana nayo ku musozi Sinayi, hanyuma ikamutuma ibyigomba kubwira abantu bayo.
uzobikora nuko urakoze tugendere icubahiro kibi ciwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.